Alo, dobrodošli u ovoj veoma kratkoj epizodi. Nadam se da ste svi dobro. I da, hoću vam danas pokazati kako se na Binance Pool farma. Zato što mislim da ću prijeći na Binance Pool. Pošto ti nude da svaki dan izbaciš novce. Teoretski, znači na burzu direktno staviš i možeš tradat sa drugim valutama bez problema. To je totalno dobro. Ček se malo. Da. Na Nano Poolu smo sada. Znači, tu smo prestali raditi oko 16 sati. Kad smo drugu konfiguraciju iskonfigurirali. Znači ovdje ima oko $60, još to ću zaokružiti s tih 0.8 što je za isplatu, da bi imao na paymentsima 0.5 isplaćeno. Znači okruglo, lijepo se može pamtiti. I onda smo pola isfarmali na Nano Poolu. Pošto se meni čini da na Binance Poolu imaš kao više ovih šereva. Više se zelenije nego na Nano Poolu. Pa mi se tako čini. Da, tu je već prvo stiglo. Nakon, ne znam nijekoliko vremena. Prvo nisam dobro konfiguraciju bio napravio. I pa je malo duže trajalo. Uglavnom, ja ću vama pripremiti dole u info link. Za Claymore miner, znači nama treba novi miner. Ja ću vama to sve pripremiti, vi ćete to otpakirati na desktopu pa će to ovako izgledati. Znači tu ima 3 fajla onda, ja sam ovaj gornji otpakirao, latest version, znači zadnja verzija. To sam otvorio još jednom i onda sad ima tu milion konfiguracija različitih. Ja sam otvorio novi tekst dokument, ali gdje je? U tom kaosu. Jesus. Novi tekst dokument bat. Znači, bearbeiten, ovako moje izgleda, moja konfiguracija. Ja ću vam to također napisati dole u info, tako da vi možete samo kopirati i u vašu konfiguraciju baciti unutra. Znači, ovo je naš primjer. Sad ću vam pokazati kako sam to napravio na brzinu, pošto nemam puno vremena. Idemo na novi tekst dokument, otvorimo i sad kako god start. Čekaj, počet ćemo s jedinicom tako da bude skroz gore na listi. Binance. Binance. Da, sad to trebalo biti skroz gore pošto je jedinica na početku. Ali malo Morgan, evo je. Da, znači mi to otvorimo, idemo na bearbeiten. To bi, kako se to na hrvatski kaže, ne znam. Edit na engleski, nađi se. Uglavnom, sad je to vaša konfiguracija što ste vi tu kreirali u ovom folderu gdje je miner. Rudar. Da. Znači mi smo to otvorili i ti sad kopiraš moju konfiguraciju. Copy i ovamo paste. Ali umjesto mojeg imena uzmeš svoje. Znači ovdje što kod tebe piše na Nano Poolu, mining poolu, na Binance Poolu. Bože, treba se naviknuti sad govoriti Binance Pool. Kod mene tu piše Crypto.hr, tako da i wallet nije adresa više, nego je ime. A to je u biti svejedno, pošto njihovi sistemi to kuže u pozadini. I ja sam svoje ime, taj worker name, pisan je ovdje. Ne znam kako se zove, uglavnom piše na početku, piše ti na početku jako lijepo kad otvoriš to sve, kako se to konfigurira. Znači prije nek što ti prvi puta trzne na hash rate-u, ima ti kao ovamo kod workera kao otvoren, evo vam piše, shit jesam ja čorav, Crypto.hr 001, to su oni odlučili da se tako zove, vjerovatno se to može i šta ja znam, vjerojatno se može i
editirat. Uglavnom to radi. Znači ti onda ugasiš to, šlisen i sejfat naravno, znači ti si to sad tu sejfao. I desni klik sad stisneš i rename i maknut ćeš ovaj tekst što iza piše i ubaciš b, a, t, to je kao da, šta ja znam, aplikaciju napraviš od teksta, programiraš, kodiraš, nice. I kad bi ti to sada upalio, na double click, bzd. A da, to je new. Dobro. Znači to sad radi. Sad mi na MSI-u, znači sad ovaj folder zatvorimo, to nam ne treba više. Konfiguraciju isto tako ne treba nam više, zatvorimo i na MSI-u vidimo sada kako polako temperatura raste. Mi ćemo pojačati ventilator na 95%, od početka već, da vidimo kako se bori protiv temperature. Da. I naravno da ću vam poslati link od pula da to isto možete naći. I ko nije na Binance-u prijaviti, ja ću vam ostaviti dole link, ko nema account, jednostavno stisneš na link, to je refer link, znači pomogneš i meni malo s tim, ali tebe to ne takne, znači ne osjetiš ništa. Tako da imam i ja nešto od toga što sam ja to vama na brzinu tu objasnio, pošto ovdje možete direktno od grafikarte na burzu bez ikakve banke. Znači vama ne treba banka između, nikakva. Smiješno u biti. Znači direktno iz struja na burzu. I na burzi imaš onda šta ja znam, možeš si kupiti što hoćeš i koliko različitih valuta ima. Možeš odmah početi tradat, ako znaš kako ide, ja ne znam, ja sam tu malo smotan, ali to se tu može onda napraviti i onda vam se pojavi baš šta ja znam koliko imate čega, pojavi vam se tu i možete fino tradat s tim što ste farmali. Ili jednostavno holdate, ostavite si na walletu, na burzi i čekate jednostavno. Ja mislim čak da Binance nudi, ja mislim čak da ti daju 1% ili 2% ako stoji. Ali to moraš vidjeti, imaju neke razne opcije tamo. Uglavnom, to je to, toliko od mene. Znači, meni je pomogao večeras biti oko toga Dr. Goldman, Dr. Goldschmidt, čovjek Goldman, ima i dvoje. Dr. Goldschmidt, on je isto jedan miner, sebi sad nedavno napravio jedan jako dobar miner, ali on koristi Nvidia karte. I on pravi Undervolt i sve, recimo da sam bio kod njega, njegova grafik karta nema 80 stupnjeva nego 40 konstantno, ali daje hash ratu koja treba. Ali ja to neću radit, zato što ja igram igrice isto i ne vidim da tu ima nekakvih problema. Uplatio 700 euro za kartu, daju pokvaren na kraju. Ne. Znači treba to i čuvati svaki mjesec, svaka 2 mjeseca malo počestit, vidjeti jel tu dole sve valja. Da. Ništa, ako sam vam pomogao oko toga, pošaljite video vašim prijateljima i recite im da oni isto počnu farmat, da je to trenutno jako se isplati. Mi smo izračunali nekih 6 karti, ako imaš dobrih ili 7, možeš živjeti, čovječe. Znači možeš totalno dobro živjeti trenutno. Ne mora ni raditi. Da, ništa, toliko od mene, pa se čujemo sljedeći puta. Ako imate još kakvih pitanja, jednostavno dole u komentari, ja ću gledati da vam to razjasnim koliko god znam. Znači vidimo se do sljedećeg puta.